και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Και προσπέσομεν Χριστόν, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Χριστός, σάλλοντας εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Εταπείνωσεν εαυτόν και δόμενος υπήκος μέχρι θανάτου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Το πνεύματι σου. Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα Και αντυχεί ο ύμνος αυτός εδώ στη μονή της, η οποία υψώνεται πάνω στους βράχους σε βάσμια και ακλόνητη, όπως η ίδια η Θεοτόκος στέκεται ως όρος Άγιο, αμόλυντο και ακατάβλητο. Από αυτό το πνευματικό όρος προλήφθε ο λίθος ο αχυρότμητος, ο Χριστός ο σωτήρας μας, που εσαρκώθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, για να επιστρέψουμε στην οικία του Πατρός μας, στην αιώνιο Βασιλεία. Γι' αυτό το ιερότατο, σεβάσμιο και πολύμνητο πρόσωπο της Θεοτόκου, ανήλθαμε σήμερα, αδελφοί, εδώ στο όρος Μελά, έμπλεη συγκινήσεως και ιερού δέους, κάτω από τη σκέπη της θαυματουργού εικόνος της, στο παλέφατο τούτο μοναστήρι της, το οποίο είναι στηριγμένο μέσα στο όρος τούτο σαν αετοφολιά, θεμελιωμένο στους ασκητικούς πόνους και αγώνες του Γιουζέλ Τράψον σε χρηνήν ιδαρετζιλερή βεσευγιλή καρδεσλερήν. Τερίν μπίρσου κρανλά μπουγιούν μπαστάσεις λερέ τα αρχή ve kutsal Meryem anası mela manastırında kutsal ayinin itirazının mümkün kılınmasında her türlü kolaylığı sağlamanızdan dolayı içten teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Buradaki varlığımız sadece bir dini etkinlik değildir. Aynı zamanda inancımızın bir tanıklığıdır. Bu tanıklık, dostluk ve barış içinde birlikte yaşama kültürüne dayanmakta
ve 100 yıllar boyunca ülkemizde farklı toplulukların ve dinlerin barış içinde birlikte yaşadığı köklerle ve geleneklerle canlı bir bağ oluşturmaktadır. Özellikle bu kutsal ayinin icrası için gerekli izin lütfederek bu buluşmayı mümkün kılan ülkemizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye saygı ve minnetle derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bu jest, ülkenin farklı topluluk ve geleneklerin manevi mirasına saygının bir ifadesidir. Aynı zamanda halklar ve medeniyetler arasında barış, anlayış ve işbirliği mesajıdır. Biz Rum Ortodoks cemaati olarak bu mesajın öteden beri savunucuları olduk ve olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte manastırın hamileri olan sultanların örneğini sürdürerek bu geleneği devam ettirmekte ve ayrıca bu kutsal mekanın yenilenmesi, restore edilmesi ve korunması için de özen göstermektedir. Bu sebeple kendisine minnettarız. Onun sorumluluğundaki Turizm ve Kültür Bakanı'na, Trabzon Valisi'ne ve onların çalışma arkadaşlarına bugünkü kutsal ayinin gerçekleşmesi için sağladıkları tüm kolaylık ve ilgiden dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Yıllar önce patriğimiz dile getirdiği şu sözleri bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Yerel yöneticilere ve burada yaşayan halka güvence veriyoruz ki bugün aranızda sevgi ve dostluk duygularıyla dolu barış ve dayanışmanın elçileri ve habercileri olarak bulunuyoruz. Yüce Allah'tan Kutsal Meryem Ana'nın şefaatleriyle Cumhurbaşkanı'na ve tüm çalışma arkadaşlarına barış, sağlık ve başarı vermesini, ülkenin refahı için olan gayretlerini güçlendirmesi diliyoruz. Yüce Allah'tan tüm kalbimizle diliyoruz ki Meryem Ana'nın şefaatleriyle herkese sağlık, barış, refah ihsan etsin ve bizleri her sene buraya, Sümela'ya, atalarımızın tarihine ve inancına bağımızı yenilemek üzere derin bir duyguyla ve şükranla gelmeye layık kılsın. Amin. Kyrios δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφήμας τη αυτού τη αχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων,